Hi everyone, ikaze nanone ku YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, ndagushimira wowe udahwema gukurikira ibiganiro ducisha hano umunsi ku munsi. Hanyuma rero ndagusaba gukanda kuri subscribe niba utarabikoze kugira ngo ibindi biganiro bizajya bicaho nawe ujye ubibona ku gihe. Misi yashize nibwo hari gusubukurwa ibiganiro bizana amahoro bihagarika intambara muri Iran. Ibyo biganiro nanone byari kongera kubera ahitwa Islamabad muri Pakistan. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we akimara kugera muri Pakistan we yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba Pakistan. Hanyuma amaze kugirana ibiganiro n'abayobozi ba Pakistan nk'uko urugendo rwe rwari rupanze ajya muri Oman. Agiye muri Oman nabwo agirana ibiganiro n'abayobozi ba Oman. Ibyo ngibyo nabyo byatumye Donald Trump ahagarika ibiganiro cyangwa se abuza abari kujya mu biganiro Islamabad muri Pakistan kugirana ibiganiro n'abahagarariye Iran. Urwo rugendo rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yarukomereje ahitwa mu Burusiya, aho yahuye na Putin, perezida w'Abarusiya. Hanyuma ibyo ngibyo bikomeje guteza impagarara, bikomeje kubuza umutekano uwitwa Donald Trump. Akaba nawe yabuze icyerekezo cy'iyi ntambara. Ese abasesenguzi bo babona iki? Abasesenguzi babivugaho iki? Reka tuze turebe uko abasesenguzi bagira icyo babivugaho. Oya, Trump biratandukanye. Trump ashobora no kuza akavuga ikintu bapanze kuzakora wagahita gitangaza, kandi bari bavuze yuko bagiye kuzagikora batahaye abashinzwe itumanaho muri White House mu biro bya perezida ngo batahawe uburenganzira bwo kukivuga, ariko agahita ajya kuri ya social media yitwa Truth Social cyangwa Social Truth, sinzi ikibanza muri ibyo, akabivuga. Abakurikiye cyane cyane intambara igitangira nuko buri munsi yavugaga ngo Iran twayitsinze, Iran twayandagaje, nta kintu basigaranye, ubu intambara igiye kurangira, ariko amezi abiri arashize. Ikintu cyose yavugaga ko intambara bayirangije. Ikindi cya kabiri, yizeraga ko mu byumweru 4 cyangwa 6 bakurikije amakuru bari bafite ko ibya Iran bizaba byarangiye, nibamara gukuraho umuyobozi mukuru ibindi byose bizaba byoroshye, ndetse banateganyaga yuko bashobora kuzashyiraho ubutegetsi bakuye muri ba bantu bitango n'abaturage bahoze mu myigaragambyo. Bikomeje gutinda yatangaje agahenge, ntabwo kasabwe, yatangaje agahenge. Icyo gihe hari ubwato bw'Abanyamerika bavugaga ko bwamaze kwangirika, bugomba gusubira muri Amerika kugira ngo bukorwe. Abantu batangira kwibaza ahubwo ahantu ibikoresho n'indege zijya kurasa zizanyura. Atangaza agahenge, abantu banatekereza ko kari agahenge yatangaje ko ari kugira ngo bisuganye, ndetse baza ubutasi buza kubereka yuko intambara y'indege ibyo bagombaga kurasa barabirashe, nta gisigaye bagomba kurasa keretse bohereje ingabo ku butaka. Trump mu nama za operations agirana n'abasirikare be yafashe icyemezo cy'uko bagomba kohereza ingabo ku butaka. Umugaba w'ingabo zo ku butaka abyanze, Trump yaramwirukanye. Buri gihe agahita akurikizaho amagambo avuga ngo abo twakwita biki, ibigwari ntabwo tuzakorana. Umuntu wese uzanye igitekerezo, kandi bari mu buyobozi uhamaze kwegura abo twakwita abaminisitiri bagera kuri 3, yirukanye umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Umuyobozi wa FBI nawe ashobora kuba ngo hari makosa ashobora kuba yarakoze yo kubyinira mu ruhame n'inzoga, nawe tekereza ko ari mu nzira isohoka.
ibintu bibaye muri iki gihe muri aya mezi abiri y'intambara, Trump icyo yakomeje we gukora nuko reka mbyite nuguha social media ibyiyumviro bye, ku buryo hari naho byageze navuga ngo izi nama z'abakuru b'igisirikare ziba bakajya bamuheza, we bakaza kumubwira amakuru y'ibibera. Aya ni amakuru ari muri Amerika, ari mu bitangazamakuru byo muri Amerika. Rimwe na rimwe aho bigera bakakubwira ngo Trump intambara yarayirambiwe, kuko ntabwo yari azi ko izakomeza kugera ahangaha. Yarayirambiwe kugera aho baterana bari kuvuga uko ibintu bihagaze, agahita babwira ngo nimunyibwirire. Hari navuga ngo hari sale, niba ari sale cyangwa inyubako y'ibirori ashaka kubaka muri White House, batangira kuvuga aho intambara igeze, akabwira abajyanama be ngo nimunyibwirire aho proje y'iyi nyubako y'ibirori igeze muri White House. Ku buryo rero bimwe mu byo Trump atangaza ubu ngubu harimo no kwerekana nyine yuko yarambiye intambara. Ni naho rero ubona ibyo amaze kuvuga ubu ngubu, bavuga ngo bafite nimero zacu bazaduhamagare. Birakurikira ubwo ibiganiro byangaga, yararakaye cyane. Umuntu arabizi avuga ati abantu ntabwo banashaka amahoro, ntibashaka no kuganira, kandi twe turacyafite igisirikare tuzabarasaho. Ariko abahuza bakomeje guhuza impande zombi, bageze ko kuri bimwe bumvikana. Trump ahita avuga ngo Iran yemeye yuko ngo izaduha uranium yose ifite, kandi Iran imaze gutangaza yuko ifunguye umuhora amato akatangira kugenda. Trump azavuga ngo rega ngo twabategetse ko bagomba gufungura umuhora wa Hormuz, ndetse banemeye yuko bazaduha na uranium yose bari bafite, niri munsi yaho twashenye tuzajyanayo kwishaka tuyizane. Ati intambara giye nayirangije, niko nababwiye. Icyo gihe yaratangiye kwamamaza, ko murabizi ko haba amatora mu kwa 11 yitwa hagati imimanda cyangwa midterm. Yari yatangije muri Michigan, yari yatangije kwamamaza nyine amatora ya midterm mu kintu yise ngo ni turning point, kuvuga ngo twahinduye ibintu. Ndetse muri iyo mbwirwaruhame ye yo general nayikurikira ko baravuga ngo abantu bazi yuko ngo muri midterm ngo bazatora ngo baba byabigwari gutyo rush byabigwari by'aba Republican ngo bakazabangamira ibyemezo byacu. Ariko murabona ko ngo ikibazo cya Iran kivuga intambara twayirangije, ngo kandi muzi ko n'ibindi byose 99% byabimukira binjiraga hano barimo bagira nabi twarabihagaritse. Asa n'utangije iyo mbwirwaruhame. Birakaze rero abanya-Iran baganira bagati umuntu uvuga ibintu twabyemeye tukibiganiraho bimeze bite. Bituma rero Iran isa naho ivuze aba bantu tuganira ntabwo bafite ubushake, bo bafite ibyo bifuza, ni nabyo bari gutangaza iwabo, ntabwo bafite ubushake bw'uko tuganira. Ahangaha rero niho mpera cya kibazo warumbajije cyuko niba Iran yatangiye gushaka ubufasha bwa diplomasi, niba atari kugaragaza intege nke. Iran nayo ni igihugu, nayo ifite ubutasi, ifite nayo abafatanyabikorwa bayibwira ngo dore uko bihagaze. Irabizi ko Amerika itazagaruka mu rugamba rw'amasasu, kubera yuko ubutasi bwa Amerika bwamaze gutangariza Amerika yuko kugira ngo isubire mu rugamba rw'amasasu muri Iran ibe yagira ikikora nuko itwara ingabo zo ku butaka. Ibyo kurasa mu kirere bari bazi ko babishenye. Ubutasi buragaragaza ko hagati ya 40% na 70% y'ibyo bikoresho bigihari. Hanyuma rero nk'uko twabitangaje mu biganiro byose byagiye bibanza, murumva yuko uyu musesenguzi nawe icyo abivugaho, aravuga yuko Amerika isa nkaho iri kugenda igenza amaguru makeya muri iyi ntambara. Ikibazo cyo kwibaza ese
Iran iri guca mu bihugu runaka bimwe na bimwe kandi ubona yuko ibyo bihugu bihanganye na Amerika. Ese biraza kurangirira he? Ni iki kiza gukurikiraho nyuma yuko Putin nawe asa nk'uwerekanye uruhande rw'uko ashobora gufasha Iran? Ni iki kiza kugenda? Biraza kugenda bite? Wowe icyo uza gusabwa ni ugukomeza gukurikira no YouTube channel yanjye ari nayo yanyu, kugira ngo ibiganiro biza gukomeza gucaho nza kubibacishaho cyangwa se uza kubimenyera ku gihe. Hanyuma niba utarakanze kuri subscribe ubikore kugira ngo ibindi biganiro ujye ubibona. Ciao.